हेलो दोस्तों की खबर। तो दोस्तों आज आपनलोকক देखुवाम आज एटा सुइच गेटत आहिलो এই চাওক এটো সুইচ গেট। तो दोस्तों सुइच गेट तो केनेकुआ आज आपनलोকক देखुवाम। तो दोस्तों एटो सुइच गेट बहुत डाঙर सुइच गेट एटो। तो दोस्तों मोर लगत मोर आरो तीनिटा बंधु आइसे हियतको आज आपनलोকক देखुवाम। तो दोस्तों सुइच गेट तो जाम यात हेई तलत चाइसे मानुहे गोसल करि आछे यात नामिम। तो दोस्तों बलक भिडिओ आरम्भ करूँ। तो दोस्तों गई आसो सुइच गेटत चाइ थाকক। तो दोस्तों गई आसो এই চাওক সিহঁতে গোসল কৰি আহিছে। এতিয়া গোসল কৰি কেনেকুৱা লাগিল? গোসল কৰি মজা লাগিছে। ভাল লাগিল নেকি? ভাল লাগিছে। সিহঁতে গোসল কৰি আহিছে ইয়াৰ পৰা। মজা লাগিছে। তো दोस्तों তলত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। তো दोस्तों গৈ আছো আপোনালোকক তলত গৈ দেখুৱাম এই সুইচ গেটৰ এই তলত গৈ। তো दोस्तों আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা সুইচ গেট এইটো। তো दोस्तों সি চাওক কিমান পানী আহি আছে সুইচ গেটৰ পৰা। ইয়াৰ পৰা পানীটো আহি আছে। এই ইয়াত বহুত পানী আছে। পানীটো আহি আছে বৰষুণ পৰিলে আৰু বহুত পানী আহে। এতিয়া পানী কমি আছে কমকৈ আহি আছে। তো दोस्तों চাওক সুইচ গেটটো। চাওক ইয়াত বহুত পানী। এই মানুহে ইয়াত মাছ মাৰি আছে। কোনোবা গোসল কৰি আছে ইয়াত মাছ মাৰি আছে। চাওক तो दोस्तों आज भिडिओ इमानेই। मोर भिडिओ तो ভাল লাগিলে এটি লাইक দিব और मोर चैनल तो सब्सक्राइब करिब। धन्यवाद।